mfasha nongere nguhe ikaze wowe wamaze gukanda kuri subscribe. Joshua TV Rwanda, ni Joshua ubaha amakuru meza agenda agezweho ndetse n'acicikana muri rusange. Reka dukubite tubanguranya, hari amakuru menshi cyane agenda anyura ku mbuga zitandukanye kabisa. Reka duhere kuri rutahizamu Asumani kabisa, waje kuba yakora agisida mu kibuga. Yaje kwandika ku rubuga rwe rwa Instagram avuga ati ndashima Imana ko byagenze neza. Ibizamini yari ategereje yakorewe igenzura byaje kuba byatwara miliyoni zigera kuri 6 kabisa. Nizo zatwaye kano kayabo kuko yari yaje kuba yakora agisida mu kibuga ubwo bakinaga na ekipe ya Singida Black Stars. Si n'ibyo gusa, kipe ya APR FC byakomeje kuba agatereranzamba ati kanyina wa nzamba. Baravuga bati ntabwo twabyihererana, baravuga bati ntabwo tugomba kubyihererana. Ikipe ya APR FC itegereje kuzakina na ikipe kabisa, bazakina na ikipe ya Pyramid yaraye iciye agahigo kuko rutahizamu wabo yatsinze ibitego bigera kuri 3 kabisa. Nabo bahagaze neza cyane. Ino ikipe ya PLFC amakuru ahari nuko witwa Watara mwari mutegereje, ni n'amakuru mabi cyane, ntabwo ari amakuru agiye ashimishije. Uwitwa Sheikh Jibril Watara utari mu bihe bye byiza, waje kuba yagira ikibazo ubwo bari muri Sekafa Kagame Cup. Yaje kuba bashyira hanze indwara yararwaye. Noneho uwitwa Sheikh Jibril Watara burya ngo yaje kuba yagira ikibazo cy'amazi mu nda, bamuza gutegeka yuko ngo agomba kuba yabagwa. Ni inkuru ibabaje ku bafana ndetse n'abakunzi ba ekipe ya APR FC. Ndakeka ari byo byakomeje kugenda bivugwa cyane. Uyu musore Sheikh Jibril Watara ari mu gahinda ko atazakina imikino yabo ibiri bazahuramo na Pyramid kabisa, aho yari yakorewe operasiyo. Nawe basanga afite ikibazo cy'uko ngo afite amazi yireka mu nda. Icyo kibazo rero baje kuba bagikora, bamuje muri ibyuma bipima nyine, baramupima basanga afite icyo kibazo. Aribwo bamukurikiranye, bari muri Tanzania, baramukurikirana, biza kuba ngombwa yuko Sheikh Jibril Watara bamutegera indege ya private jet, aza kuza amurwa imisozi igihumbi ariko atabyishimiye, dore ko yaje kubabazwa nuko basezerewe kabisa bakiniye umwanya wa 3 muri Sekafa Kagame Cup. Sheikh Jibril Watara rero ntabwo azagaragara ku ino mikino uko ari ibiri, izaba ari ishiraniro. Hagati aho ngaho ni ibintu bibabaje cyane. Reka nkubwire ngo bamwita igikonyozi, nushaka umwite Miss muri APR FC, mwite Miss kabisa. Bamwita Memel Dawo nawo yaje arandika kuri Instagram yiwe, nubwo yabyutse yihakana iyi ntuza kabisa, yabyutse yihakana uru rubuga akatarurwe. Azakwereka abantu urubuga akoresha, ariko hari amagambo asohotse aravuga ati nyine nabo ni Pyramid, natwe turi intare. Abwira abafana ba APR FC yuko iyi ekipe idakomeye, ahubwo itagombye kubatera ubwoba. Bagomba kureba aho ibintu bigeze ubu ndetse n'urwego bagiye bahagazeho.
kabisa nuko ibintu bigiye byifashe. Ikipe ya PRFC iri mu myitozo, bagenda bakora imyitozo kabisa ikakaye cyane, bagenda banizeza abafana bayo yuko ngo bagomba kudacika indege, dore ko n'amatike ya Stade Amahoro umukino uzaberamo VVIP ibihumbi 30 niko bagiye babishyira hanze. Reka tunyarukire muri ekipe ya Rayon Sport, dore ko harimo n'amakuru menshi agenda acicikana. Murantiza umwanya wanyu kugira ngo tubashe kugira byinshi twumva mu kiganiro gike cyabaye ubwo ekipe ya Rayon Sport yajaga guhaguruka ku kibuga cy'indege. Hari uwitwa Jangwanovic nawe ngarabasuhuza, arabakumbuye cyane ubwo ekipe ya Pyramide izaba igaruka mu kibuga ndetse na PRFC. Uyu mukino uzaba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10, ariko reka tutagikomeje ku bya peri cyane, reka ngubwire yuko ekipe ya Rayon Sport isa 5:55 nawe yaje kuba yafata rutemi ikirere yerekeza muri TZ, iri kumwe n'abakinnyi bagera kuri 26 ndetse na staff yose yuzuye muri rusange. Reka nkubwire ngo tega amatwi umve video twagiranye nabo, ndetse na benshi bakomeje kugenda bashima cyane, bashima iby'ino video. Reka nkubwire ngo wakoze cyane kuba uri kumwe natwe, icyo tugusaba ni kimwe gusa, we kanda subscribe, ibindi bitubaze kandi tugumane igihe cyose. Tega amatwi umve ino video APRFC Rayon Sport itangarije abakunzi bayo mbere yuko ihagurutse i Kanombe n'ibyo igiye yitwaje. Hari amagambo menshi yagiye avugwa na Wasiri nawe yatangaje abwira yuko biriya ijoro ryo kuwa gatandatu abanga Rayon Sport bazarara mu marira. Ese nibyo? Reka ngubwire ngo wowe uruhishiwe kumva ino sound kugira ngo tumenye uko tugendana. Nyuma yaho ndaza gushimira ubundi tugendane cyane. Ni Joshua TV yasubiyemo amagambo menshi agira ati ekipe ya Rayon Sport bicare batuze, avuga abafana yababwiye ati mwicare mutuze, mwanzi wa Rayon, mukunzi wa Rayon, ku munsi wo ku cyumweru uzarara wishimye. Niba ari umufana wa Rayon Sport azarara yishimye, ndavuga ku isabato. Ino ekipe ya Rayon Sport yafashe rutemikere saa 5:50 berekeza hariya mu gihugu cya TZ Tanzania kabisa, niho bagiye kugira ngo bajye kwitabira aho bagiye gukina na ekipe ya Singida. Ino ekipe ya Singida nguko nagiye mbibasubiriramo, ni imwe yatsinze igitego kimwe mu Rwanda. Noneho barasohotse bavuye mu gihugu, ese bazavanayo gutsinda, dore ko timu yose nuko bigiye byifashe kabisa. Nguko bahagurukanye abagabo bagera kuri 24 staff yose kabisa, n'abanyamakuru witwa Robin Ngabo TV 10 nawe yari ahabaye kabisa. Ubu rero bamaze kugerayo, banakoze n'imyitozo, bameze neza cyane. Ariko reka tunyarukire muri ekipe y'abagore nayo. Uyu munsi ku kibuga cy'indege hari habereye, ni nkubwira ngo ryari isoko ry'abantu. Ikipe y'abagore nayo yafashe rutemikirere, bambuka hakurya baragenda, ndetse n'ibindi byinshi. Nkubwira ngo nuko byagenze kabisa, nabo bagiye hanze kuba bishyura igitego kimwe batsinzwe na Nigeria. Ese nabo bazagaruka? Kasa yambukanye n'abakobwa be kabisa bagera kuri 26, ndetse na timu yose ngari n'abaganga bari bameze neza cyane. Bavuga yuko bagiye kuba bakurayo qualification kabisa, bagaruke mu Rwanda bitegura kuzasohokera igihugu. Ese bizashoboka? Aya makipe yose ko ari abiri ntabwo ari mu Rwanda nguko nagiye mbikubwira. Reka twigire ku usanase kabisa, nawe nakubwiye ko
yamaze gusinya muri Simba Queens, azajya ahembwa 1000 cy'idolari. Umukobwa yakiniraga ikipe ya AS Kigali Women Football Club, ubu ngubu ntabwo akibarizwa mu Rwanda, nabo yamaze kwerekera hariya. Ubu n'umumama ushinzwe ibyo kuba yashakira abakinnyi b'abakobwa amakipe agiye agezweho, nawe yamaze kuba yamukonekita n'abakwini bariya muri Simba. Murabona ko yari umwataka mwiza cyane kandi n'ubu baracyahari muri U20, ni umwataka mwiza cyane. ubu nawe yamaze kuba ava mu gihugu cy'u Rwanda agera hariya muri Simba Queens. Mubwire ngo wakoze kubana na Joshua TV Rwanda, Imana iguhe umugisha. Wibuke kugenda ukanze subscribe kugira ngo tubane buri munsi, tubane muri byose. Ciao ciao, Imana iguhe umugisha. Peace. Reka ngubwire ko n'andi makuru agenda acicikana muri ekipe y'abagore kabisa, bamwita Usanase kabisa, umwataka mwiza kabisa, nawe ukinira ikipe y'igihugu Amavubi, yamaze gusinya muri ekipe ya Simba Queen, asinyamo kabisa umwaka wose. Avuga yuko ku kwezi azajya afata 1000 cy'idolari. Si n'ibyo gusa, dore ko ekipe y'abagore nayo mu kanya imaze gufata urwota amasimbi rutse mu kirere, izamuka hariya yerekeza muri Zimbabwe kabisa, hariya kabisa igiye kureba uko iza kuba yakina ikirarane, ndetse umukino wabo bafitanye na ekipe ya Nigeria, ubwo i Kigali babatsinze 1-0. Ese bagiye gukora amateka bahindure nabo bazana intsinzi? 1 kirabaye iwabo, ari kugira ngo babashe kuba bakomeza muri qualification. Ni Joshua TV, reka mubwire ngo Jangwanovic nk'uko yabikubwiye nawe aragenda abasuhuza ababwira ati tubitege nka ekipe ya APRFC. Reka tubyitege rero ku itariki ya mbere. Yari Joshua TV Rwanda, Imana iguhe umugisha, we wamuhaye umwanya wawe kugira ngo dukomezanye. Yayo, ciao ciao kabisa.